Voornemende Monty-ouers. Na soveel navrae is dit vir my lekker om uiteindelik die datum waarop die aanlyn aansoeke vir graad 8 2025 oopmaak met julle te deel. Op donderdag 11 Julie om 8:00 kan julle aanlyn aansoek doen by www.gdeadmissions.gov.za. Ek bring graag 'n paar belangrike sake onder julle aandag. Gesertifiseerde afskrifte van die volgende dokumente moet 7 dae nadat die aanlyn aansoek gedoen het by die skool ingehandig word. ID-dokumentasie van die ouers, geboortesertifikaat van die lede, 'n onlangse skoolrapport en 'n bewys van fisiese adres nie ouer as 3 maande. In die week van 11 tot 19 Julie kan dokumentasie by die E-saal ingehandig word, enige tyd tussen 7:00 in die oggend en 3:00 in die middag. Vanaf 22 Julie kan dit by die ontvangs ingehandig word. Indien u sukkel of enige probleme ondervind met die aanlyn aansoek, is u welkom om ons te besoek in die E-saal, ons help graag. Moet asseblief nie stres oor die proses nie, ons sal altyd daar wees om julle te help. En dan is ons saam met julle opgewonde oor hierdie nuwe hoofstuk in julle en julle kinders se lewens. Julle moet die vakansie geniet en die tyd saam met julle geliefdes. Prospective Monty parents, after so many inquiries, it's my pleasure to finally share with you the date on which the online applications for grade 8 for 2025 will open. On Thursday, 11 July from 8 o'clock, you can apply online at www.gdeadmissions.gov.za. I would like to bring a few important matters to your attention. Certified copies of the following documents need to be submitted at the school within 7 days after you did your online application. The parent's ID documents, the learner's birth certificate, a recent school report and proof of residence not older than 3 months. During the week of 11 to 19 July, documentation can be handed in the e-hall anytime between 7 o'clock in the morning and 3 o'clock in the afternoon. From 22 July, it can also be handed in at the reception area. If you struggle or encounter any problems on the online system, you are more than welcome to visit us in the e-hall. We will be there anytime to help you. We are excited about this new chapter in your and your children's lives, and we hope you enjoy your holidays with your loved ones.